Vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin jingka pha tolbol January ni sim sagi Tuesday ni khoin zong jingka thu so ngai ki du hite thu so ngai tau hite kuki mele pu Paolienlal Haokip chungin Meilhei CSO khat uripok apun ba lupa president retired army officer Seram Tikendra Jit Kitipan Chief Judicial Magistrate Imphal West Hinga case file and boltai Ziribam Jakura dor khusunga kuna anaki holmo Meilhei migu bhon thina tu haucho phubala na ki bol hitin MLA pu Paolienlal Haokipin interview auto na khada chun an phongdo etia Meilhei hon Chief Judicial Magistrate Court case file and bolo hitai pu Paolienlal Haokip MLA chunga case file and bol hola advocate pa Manoranjan Sharma Kitipan seina pu Paolienlal Haokip chunga godna pe hinadingin Police nga complain kane pilu dovin ahin la police son ay nalimsa apo vitin aphong do e MLA pu Paolienlal Haokimin atu seidana Meilhei khon ngo na abol khumucho police son aphot chet na evidence aman cha dinga ling asa lo ji uzong hite dinga hi MLA hole MP ho chunga case tan na ding hi Manipur hin fast track court khat atumbi a an sem do hin pu Paolienlal Haokip chunga case ki bol hi chi case song hi transfer hin bolte diu ta sanumi Chief Judicial Magistrate CJM Imphal West in evidence di chu apot chena imacha poitin chuchi a case chu hin ka thaloi tanti Arambai tingol Meitei terrorist son pangal pasal khat chunga akam sunga vo sa het pi naw chungchanga chun pangal hole Meilhei ho ki kain boina ho ki tu mon ho na pingdo man di chenin ahin la Meilhei hon pangal ho na zolvin ana Kihoucham pi tau vi pangal CSO tamte in phamosa nau thu ho an phongda win All Manipur Muslim Students Organization AMSO hon dona phabep an bolovin Manipura law and order hi Manipur police ho kuda ham ai lo le Meitei terrorist Arambai tingol ho kuda ham tin dona an bolovin chule pangal pasal pa chen numei nu chu asumul phowa hi le a case chu police khoda pilu lova ibola anum ham Meilhei hon ama pa chunga ngon abol ho apot chena evidence lo ji ham chule Meilhei ho sumang na ding Meilhei ho hi su sa na ding le Meilhei nu mei ho pangal hon ki chen pi win tin masjida imam kiti pangal holam kai hon an hlang sabjing avetia chuchi pangal amat pau Meilhei hon hunama ne sei sa uchu Meitei terrorist Arambai tingol hon ipi apot chena aneyuwa chutia chu abol ham chule Meitei terrorist Arambai tingol hon ipil doile thuma chutawanga chu abol ham tin All Manipur Muslim Students Organization AMSO hon do na zong na bolovin chule ama hon ase be na wachun mi khat chun I chan gein sit na an bol ta jing zong le hunama vo sa kinesa hi Islam sa khu sumang na dinga abol ham chule chutawang ta a an chon ho go na pi ding golovin Home Department Manipur State Government noya Home Department mo popa Chief Minister Thibia hi IPG pen hamtin pangal student ho chun do an zong na boluvi chule pangal CSO adang khat Islamic Prevention Committee IPC honjong press release khat an soda win khanglui thusim ho pangal ho sangkhat jagup legup edi kuma Meilhei lengpa meidinggu khagemba phatlaya an senglut pano idan thu an phongda win chule sangkhat jako somko le thum kuma Meilhei hon pangal ho mi zakhat tobang an tha nau thu ho le pangal ho chunga Meilhei ho an khansit nau thu ho an phongda win pangal ho Meilhei ho chunga alungphat mo nau thu ho tamta an phongda uvi sutia pangal ho to Meilhei ho ki ka a boina an thung ho seito na ding sun Rajya Sabha MP leisiam ba sana jaw ba in a chen na kunung kiti namun na chen Meitei terrorist Arambai tingol hole pangal lamkai ho an ko khomin kilol na phabep an sim do taw vi pangal hole Meilhei ho chamdila hin khom ding chen khom ding le chon le khan chule hole bi ho akiza bol pi tu chen ding win jong kilol na an bol win chule tu chung thil su ho thimo chan chi win asukhil ho dan dung zuya go na pi hi hentin kilol na an nei win chule pangal hole Meilhei hon thusi la si ho aso do lo hil dio kito mona thading thu ho koiman comment abol lo hil dio le chutawanga chon ho cho cybercrime hon a hol do over godna pi diwin kilol na an nei taw vi
Manipur Governor Ajay Kumar Ballain security meeting akauna aholim na wachun CRPF fole BSF hon anathulhudo Meitei terrorist UNLF Pambe group hon peace agreement ground rules sabot sevetia meetinga anpulut naw chungchang thu hocho Meitei terrorist UNLF Pambe fiction hon ahin don boduvin ground rules asuke ovetia aseyucho bulebal neilo zo thui bovetin phongdo tawvi Meitei terrorist UNLF Pambe fiction hon peace agreement asuke ovetia aphundo nunguchun Manipur Governorin gamsunga thilse boldo ho galetul kho setbe sa ho chunga National Security Act NSA Act bulkhum ding hitia Governorin thuthu na sim chu thuthu na di lo ta khat hitin Meitei terrorist UNLF hon aphongdo uvi National Security Act NSA Act noya gamsung do na chon ho chu thutan namun kod ho chung thu tan ngai lo hila kum khat sungkula khum theine dinga dan lemol anum sa khat a hi chuchi National Security Act NSA Act chu a hi ding bang ta government in NCPU wa hi le NSA Act noya Meitei terrorist so mi tamta sungkul alut diu chu Meitei terrorist UNLF Pambe fiction hon a head hoisel o hi ji chun ati japan taw vi governorin thulu na sim chu Pomosa now UNLF Pambe fiction hon phongda uvin governor khat in chutamang abol chu akilom poitin zong UNLF Pambe fiction hon phongda uvi governor Ajay Kumar Ballain governor khat hina galetul su beiding golovin government to UNLF hon political dialogue anakine sa su boina ding zo in panalaitin governor Ajay Kumar Balla thimo chanuvi chutia chu alungel bangta ahung chalo a hile galetul su chamna ding hi thilha sata su do ding hi tai ti hi governor pan he hen tin jong UNLF Pambe group hon phongda uvi India government salon ho UNLF in phata ki veli jing hi tin jong UNLF hon phongda uvi UNLF Pambe fiction hon asai ben awachun UNLF hon ground rules asuke uvi atiwa hile Peace Monitoring Committee PCMA hin polu hen lang ngona bol ho chu ki sei khom hen chutile thulu na khat ki sim do te ding hitin UNLF Pambe fiction hon phongdo vi Government of India in chuchi peace agreement in ka tha kha diu chu UNLF Pambe fiction ho ti japan hitau vi Meitei terrorist UNLF Pambe fiction hon peace agreement klip nan ane uvin kuki ho chungin galbol nop na changta in amang vi peace agreement abolwa ki patchun UNLF Pambe fiction hon agari hova UNLF akisuduvin imfal khopi sungla ho in zong agalman cha apumule uniform pumin ana thaile panuvi chutia chalo on ho chu ground rules to akikal a hiding chu het sa hinabanin kakching khunowa designated kema zong lovin kukite donen galbolin muntinin awmovin age khopi bungkom ta thingsat mol to kinai nungsum mol chungin zong government het pi nei machaum lo hilin UNLF Pambe fiction hon kemaki sa uvin kukite donin pan alazing uvi Meilhei nupi socialet lut hon saibula kona kino su Central Force so na tinguvin Central Force so chido sa lo te ding agutaw vi Meilhei kusung yaingang pugpi sana sabi santi khong bal thamna pugpi akona Meilhei nu mei hon zano in Central Force so chu alampi on khatan pi uvi Kukita chanu ho bol chu chuchi Meilhei nu mei ho chun bolding a good o hin I chan in bol zo diu ham sei thewang hi pui Kukite gamsung saibol gamsung chu Meilhei hon uyok jing thingke na mol chung tin anamin vovin ahi dan danin chuchi kukite gamsung chu ama ho gamsung dan danin anamin vovi Meilhei CSO hole mera pai bi hon imfal khopi mun phabeba to mun ki phinna protest ana bolvin Meilhei thingnoi mi ho matna dinga security force on panala jingnaw chunga phamosa naw thu phongda uvin chule Armed Force Special Power Act 1958 lado hinadingin ngen zongna bolovin chule thobal SP hi songpi lamka ahi lole kanguya chundo hiantin chuchi Meilhei hon ngen zongna bolovi security force on Meitei terrorist amat ho chu lado hen tin zong chumuna ki phinna bol hon ngena an bolovi kangpo PSP in kukite chungin imacha action analapon ahinla Imphal Valley Phaicham sunga Meilhei volunteer ho chungin security force on khut ahlajing vetin zong chumuna ki phinna bol ho Meilhei hon phamocha anau thu ho an phongda uvi
chule ama hon ase na wachun herok police station hup chung salung phama Meitei terrorist migu manaki man ho jong chu village volunteer danin an phongda uvin chule government of Indian Meilhei ho sugam na dinga kuki ho to agu gala ki thu khom hiwin te tin jong chuchi Meilhei ho chun agin monaw thu ho an phongda uvin chule suspension of operation SOO ground rules bot ke ho kuki thingnoi mi ho chungin government in got na pi hen lang Meitei village volunteer ho security force on anamat ho le ana hen ho chule thilsi na bol kum ho chu avelin bol kit te hiu hen tin sumuna ki phin na bol Meilhei hon nge na zong na bol vi thu soi chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo si na bon chawin ni khupha